Ampake labana ngubani bizo abona Linda Mkhwana. wena Thazina Chawotha. right lungo grade bani 7. Ukunjani nge-lockdown Ade ngowa. channel senza Ade asifunda online. belifunda online idatha belilayo Sesithola nzima kodwa. abanye bebengelayo nanka amakhompyutha aphiwe li-10 Siyabonga. okay so kule wifi la so seliyangena ngathi siku-Google likhangela lifuna upasa lifuna uba yini Nancy wena teacher why uthanda uba ngutitsha Funa ukuncedisa abanye njengoba amathisha mengathi. wena ufuna ukwelapha abantu right ukhalele uyafunda apho form 1 Boarding. akonje isikolo sothi boarding wasazi esanga kobulawayo phandle St James ufuna uyafunda Ngiyafundela. okay wena Maranatha Harare so manje kuthiwa liyabhala akanjele zapasa yini khathesi lingafundanga Ngiyafunda online kwenye lama textbook. manje ikhompyutha lizeza njani Computer service research. manje ikhompyutha phela ngathiwa i-test ye-computer lizayibhala njani yona lingajwayelanga leyazi ikhompyutha abanye laba bangakwazi phela nanti kuthiwa li-intelligent lethu lagcina phese le-2 years lingafundeli bonani lizapasa Sizazama. anti lithe liyampromisa ke nitshele balaleli bakhangela kathesi lithi lizapasa njani Ngiphuma le 6. 1111 wena 6. okay u-anki ezaselenzelani lingaba le 11 surprise lo yena alright what do you see abanye abantwana abalaleli emhlabeni wonke lingathini kubo lingathini so lithabe kakhulu siyabonga nje good luck